Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, no ayatendak tungpalen nyo tibilin ko. Agdawat akto iti ama ket ikan na kayto iti sabali ama magbaga nga iso ti espiritu ti kinapudno nga agtaeng kada kayo iti agnanayon. Good morning. Happy Mother's Day kada kay amin nga mothers. Kadagitay nagtarigagay a mother nga awan gasat na. Kadagitay na sobsobraan nga nagbalin nga ina. Hala, Happy Mother's Day. Kagapot a Mother's Day, adda nga tamo inang tay amin niya. Sinutihaan nga naiyanak kanyayaw. Nga dati naggapulat ta jilangitin ka libog nang kadadtuyan. Naiyanak tay amin. Adda amin nanang tayo. Gapot adda nanang tayo na dumado mga istorya. Adda mo daytay kaiyan anak, pumusayan ni nanang, adda mo't pinanawan na, adda mo't tinarakan na nasayaat. Katata gapot a Mother's Day ko na tayo. Lagi pun tayo, anya mo ti most memorable experience nga nasayaat kini dayananang tayo. Sa bagay dagiti ubing handa pay launay nga ma-appreciate tatta, datay nga natataenganen, datayo nga medyo agligsay ti biagnan. At dalata adagitay very memorable wano anya dagiti pakalaglagipan tayo, si bibiyag man wano natayen, nasayaat nga aramid. At dalata mo dagiti pagkapsutan, ngam anya dagitay pakalaglagipan unay. Kadagiti naganak kada tayo. Anya kadiday nga ina nga imay kanyam nga nang tibiyag king ka na lambing, na anos, na singpet, ited na amin. Siyakmat ka no ni inang ti umuna nga malagip ko. No ni inang ti ibagak. Taawam mo ti amok nga istorya ti ina, damot aamok ti sabali nga ina. Ngem siyempre ti perfect nga istorya ako ni inang ko inang ko nami ngamin taga barbaryo kami. Kada kay nga taga city ka, mami, nanay, ma'am, kada kami aki inang. Inang ti awag mi awan sa balin. Jay, barbaryo nga ron. No kumano, di nga rigat ti biag kada kami ka, sino ti kadam nga napan? Ni mami kun hanga maibagay kada kami tatapok nga ron ti lubong mi saka agawag ti mami. Sila kala ambisyoso at tukak. Niinang awan ati per adda makikita nga sa bali nga sitwasyon ti inna. Ngam ti perfect nga amok ti picture na ako ni inang ko. Day di inang ko da kami ngamin ori na tayon ni inang lata ti awag ni kaslas ibibiyag. Kini inang ko ti panagkunak no malagip ko ni inang. Ti umo na nga sumrek iji panunot ko kin day di inang ko. Killjoy. Awam pay ganas apaya. Hala ko ma, diay ame. Inang mapan agdidigos da diga kasinsin mid ti baybay. Do deti Sabado Gloria diga gaapan da amin niya. Ingnak mamusumurot nagaduda nga mapan. Inya ti papapanam nagadu malmus ijay. Nakakil-killjoy da di inang. Gaputawan matibtibi mi iji ubog ta siyempre ubog nga rod. Ijay kamanggaan, agtataray da, di barito kami, ubing kami grade 5, grade 6, ay nga nila school. No tirabiin, agtataray da, gaya kakadwa kakasinsin ko, apan da agbuyat jay, kamanggaan, titibi. Amukon ang hanak palubusan, inang inak mamut, aga-adik da kita. Ala nakakalangay killjoy. Diyan mo nakawampay ganas dinakpay. Agpil trip kam kano diay bigan kada pagudpod kunak di high school ka. Nagado madisgrasya akas ta. Duala nga ba nagdeta awan ited na pagpletek wenno talaga a killjoy daytoy abakot kung kuna med. Kano kastoy nga daytoy nga season. Nalpasen di pa nagbuburas ti mangga. Amuyo ti mangga in English mango. Amuyo mang kamanggaan nga diyan mi. Kano day tinalpas nagbuburas ti mangga adda malabsan dagitay agala niya. Dagitay agburas dagitay adda si karaong na.
Kano daddo maluom ijay ayan ti nakabitin nga mangga. Kano daddo mapamiulyan nga siksik raungan. Ngem no nadamag ni inang ko sanot inya ti ulya-ulya. Agkakaanto dagiti kakadwa kon katangtangado makaanya nga killjoy nga rod ni inang. Mapangka magdidigos na kumanalpas ko mati bagbagyo. Anyo amo ti bagyo typhoon. Oh, nalpas ti typhoon napigsa danom ijay ayan ti waig di ayan mi. Nagmayat amo iti kaskastami ini mangsigpat kami dagiti nattuang nga saba. In English nambaan. Oh, anya nga amo Agpapaanod kami kas diyan, nagpigsa di danom. Kung makikitam da kaya kakasinsin mo kada gagayon mo agpapaanod inak talagang agurura yun takadda talagang pusipuson na ta pidit ingaton na kastan nagkilljoy dayto nga bakit iso nga tinagsursurwak nga naglangoy haan nga jiwaig haan nga idta bye ijelibtong anyo man amo libtongan in English tonglib kay idak yun ang ijayon kalalang-langoy kon kas diyan ti nagsursurwak katikong kunak apay killjoy nga tani inang ko ngem idi lumaklakayak amirisak taadu mo dagiti kakaanak akon sa nga perperdan agpay sumo nya jidahanag ngay tinaganak nangrunan ni nanang jibuteng na ngay nga mapukaw na nga sumangpet ta anak mo kumanapan naglangoy ka lutay tayon nga bangkay. Jidanag man jinanang nangruna ka dagito da kayo nga tagad ti igid ti highway. Narumwar ti anak mo ti sumipgat nangruna no medyo ubing pay kasla urayon dan nga mangeg nga libag. Aganit it nga umuna di prino it bag. Tay nga ta anak ko di dahanag ngay di ina. Da kayo nga nagana nangruna ka da kayo nga nanang ata muyo di ma da kayo nga nagana ka da pa instinct yung ano ada problema wano naliday di anak yo ka amuyo urehan na ibagbaga ka ada problema nakong iso nga di nanang ko haan mga killjoy kay ring laeng mabuteng lang nga maksayan kami ta 13 kam nga rod nga naiyanak natay ti tallo nga ubing di nga pulo nga nabati alangan nga maksayan pay lamanan kajibuteng na nga tan-ang adda na nabtuog nga ubing iji manggan ka. Si anak ko day dyan kala dyan buteng takrot day di inang ngem at least na isalakan. Da kayo nga naganak amuyo di daanag na ngay no rumor di anak yo. Di daanag yo di buteng yo nga adda mapasamak. Da kayo nga naganak nga day tay kasla pampanunutin yo lat na anya ti mapasamak kas jay siguro ti nana day dyan. Gapot a Mother's Day, day nga taati na, day di inang ko, tibuteng na, nga da mapasama, kaslamag kanyayo Kakuna dati ayat ti ina, awan kasupapak na. Di mat, di ubing, lagi tinanang. Happy sleep data ni tatang ako iminom ti tubay taon agor-orokan ni nanang huni adda di ubing ri naen na paylaen kasla hap ay haan nga nakaturog nga nalaing tari naen na di anak na no anya man no agsangit no sokatan na tatan ako pampers meten da kami di awam lampin tila solution na kanyami idi no nakaisbo di ubingon ikatam di sapin nanta kas jaynan. Laging gana nga abot to di ikamunan di batog di pagispuan di ubing. Kasi magkanyami ide. Kada di nga di ginanang hanapay maipapati ti maturog ta 24 hours nga ron nga serbisyo ijay. Anak. Nga uray no niya ti kungkunam, uray no maditi pa nagkitkita sa bali no di anak. Ayat di jay nanang, ijay anak talagang awan ti katukad na. Isugarod nga nadakaapan na kaninanang ti umuna masaktan ninanang ti umuna nga apan sumugod no mabalinta anak na nga rod. Day di inang kakwa. Uray di adda ti apunan ka ti amok nga galad na. Haan na maitured ti mangan nga kitkitaan dagaji an apuna nga awan ti kanenda. Imbes nga isa mul na ited na paylaeng.
Adamot ada kitay lola kada nanang ibulbul sa ada agbukbukol di tinapay ta kanen nanto no hanga makita di apo na da kitay ngay imot. Ilimlemeng na ta makita di ay so nya la datang klase ti lolangan. Yakla amon. Kano daduma di nanang di sakripisyo di ina da kayo nga inna lagi pun nyo ninanang yo wano tatan tada kayo tinanangan da kayo ti adda apunan di nga iri na nga amin ke para kanyada. Dagiti nga gagayam ko nga may mestra nga about to retire. Kakunak ag-retire kayon. O sarin nyo takwar tayo, ipasyarin nyo mati ori Pilipinas laang, di kayo pinapnapan. Haan apo, pagbasan to dagitay apo. Itaam, haan nga para kanyada. Isagsagana da para kadagijay. Kitaam day tanga ayat ti inaa. At dalat tamot, dagitay, ay niya na ganan, dagitay barbaridad nga, ina. Di mo, at dalat tamot, pero dulos buenos. Nagsiksi di ina, di pukis, di kurimat-mat kada, di lipstick. Kita di anak na, agbukbutag nga, agkab-kab-kab di likodan tila pahayag na nga, aggadgadil ka ninanang ka, naglinis. So nga taati pangigas-gas tuan, kaslahan na anak. Adalat tamo kas jay, adalat tamo dagitay. Alano adda dagitay maadda dagitay. Anja mo ano da imot na wono na iyanak nga nauneg ti tiltil na di mo no nauneg kano day takot tiltil mo kay imot ka. Anja ka mo pa no nangalaanda nga churi day jay di. Amo mo man di ubing kam day jay. No nauneg ti ay ugad ti tiltil mo kay imot kunada. Anja mo pa ri naen yon to. Kadi jay, di ayat di ina nga awan ti sopapak na. Jibuteng na nga maawanan kay ring di jay. No daduma, dayati kay ulitin tayo. Uri agsaksakit di ina no mabalbalinhan na pa nga ipari na kadagiti anak na agtrabaho lakta. Dayati panagayat ti ina. Kano kitaan tayo, anya mo tiliw-liwat ti ina. No balay gidi di anak. Di mat, naragsak ani ina. Nasyak idi agradwarak mati college piman jay seminaryo apo napadasak mo tinagtuga nga data tuga nga talaga mga kakaas si jay 75 nga nang kawkawit tapno umaylad toy ulok mo data nga tuga kaagradwar kami nagdadakkel pa ila ti video idi day talagang kaslabaks nga nagdakkel akasta ni nga video nga kasta na kaabaya siyak ti umuna agmarcha kami mapanijay ayan ti pakaselebraran ti kuan tadan kuna ni inang ko ang kagsangit aga nakabidyo anya sangit maragsakan umisam ka agkatawa ka nakabidyo kami agsangsangit piman bagkatahawan tinaalak nga kopya na day nga video meten ngam di ragsak na simpre agbalay gi di mat kasi kanyayo haam mo masupapakan isong karod nga dagiti daduma ka no mabalbalin agpagredwar da ag successful di anak da no mabalbalin ited da di the best isong karod ti pride mo di ina no nasaya at tinagbalinan di anak isogasi ka nga anak ti kapintasan arigalom kunada kinninanang mo iso di nagbalinam no anya si asino ka tatamutin na sobraan san naapaya daycare pa ilaang ka pansit balon tarpaulin cake inyang mo to honor ta apo most active ay kasulpungan gayam ngem adda cake sobramet ano daduma ka daycare laang uno ka apaw nagbungga ngam hamulat ta magamin maisuro di ragsak adi jay nanang no nasaya at ipagbalinan na dimot kada kay nga nanang nga nagbalay giti anak na nagbasa mang kinhaan simpre adala tamot adala tamot aji ilimlembang ji pusom nga anak ko dayta nagrigatak dayta uray nakilablabaak laeng ngem nagbalinday ta di nga iri na di nanang nga haam mo nga maisuro di ragsak na gaputa nagbalay gi ka failure na mo no failure ka
No si katika na yun dang Facebook na kurimaong ti manok no agtatakaw ti mais. Wano anyaman mo nga ito no kan awagan daman ni kapitanan apay hangat nga agsangsangit mo di puso ni nanang. Hangat nga marigrigatan ni nanang no si ka ke failure mo iti biyag mo. Ya mo ano nya ti maawagan ti failure. Kas di matlaeng Isuga po ta Mother's Day. No kitaan tayo, nga to tayo, mapankin ni Apo, the same. Ni Apo Diyos, haan na akayat nga umay tayo dito'y lubong, nga umay agtutuok, nasakit mo't pinarswana ka nga rod, day tabiyag mo, gift, nga naggapukin ni Apo Diyos, kadinadaal mo latabiyag mo, matgaputi pa nangabuso, naragsak nga ta, nga umay kagsaksakit dito'y lubong, Daapaya may sala rason anya dayta 2x2. Nababai si to Jen. Naragsak nga ta nga umay kalaeng dito'y lubong. Kitaan nyo ginanang. Di mat dagi ginanang. No dagi anak na ka uray babatid da pay laeng ka no di manang na manong na ka subsubuan na di hanga makaayo ken ni nanang di jay. Nagmayat akitaan. Ngamno gulguliban na di kabsat na iruruman na haan mat anarak. The same. Ni Apo Diyos no makita namot nga isakit mo ni kabsat mo, subsubom ni kabsat mo, maparagsak mo ni kabsat mo, naragsak ti biyag mo, hanggang nga agtutuok dito'y lubong, maayayo mo't ani Apo Diyos king ka. Maupay mo't ano si kamot ti mangiruruman. Ay Diyos Apo, inggit ko rin maong, ang yak mo, sweetik ka na, agraramang ka nga, kuan, apay, maayayo nga ta ni Apo Diyos kanya tayo. No adda ayat ti ina, kastamot ti ayat ti Diyos kanya tayo. Ti plano na umay tayo na naman, umay tayo ipari na ti ayat dito'y lubong. No inga to tayo ni Apo Diyos, anya ti kunana dito ibanghelyo tayo, di kay to baybayan. Adda aktulat ta iti sibay yo. Kinasakit mo't atinakam na, maupay mo iso na ano, sika, awam man la maparagsak mo mo't akabsa mo, kaarubam, katrabahuam, pasig nga ngayong ngam dagapuking ka, ay ka, apay, would you think nga naragsak nga tamot ni Apo Diyos? Haan mo't maragragsakan nga taking ka nga inikkan na tibiyag. No, dadaulam mo't ti padam nga tao gapota, adda talentom, adda adal mo, adda sanikwam, adda anyaman nga diskartem ka usarmet nga panggulib kini kabsat mo, would you think nga maayayo nga tamo ni Apo? Kas di mo la di nanang di mo nanang. Kitaam ni nanang uray bakuten. Uray no nakapsuten. Nadahangagkin na awatan nga anak na agsangit to pay laeng. Anya ti kunana agurnos kayo, ornosin nyo bagbagiyo, pumanawakton. Kung kunada dagi jay, di mat? Nakanggag kay tikas jayan. Kung na English nga tamo dagi nanang nyo ka love one another. Kunana mga Kakas jay mo niya po Diyos maayayo mo't ano day tayo, naurnos tayo. Di ko nakarod, mtata makadomingo, nangrugi di domingo, aging gatatta. Ano nutim amerism jibiyag mo, adda nga na paragsak mo nga kabsa mo, kapamilyam, katrabahuam, kaarubam, nga nakaayaywan ni Apo Diyos. Adda nga nakariin na ti ayat ni Apo Diyos, gapuking ka, kinaayayo naragsakan isuna. Ano pasig lang ako rimaong matipan. Kaslaka la talaga nga agmamanok nga ako rimaong nga daytay yak amo akaawanen maayayo nga ta ni Apo Diyos kanya tayo. No isumot ti ama tayo. Ni Apo Jesus ti dakdakkel nga big brother tayo. Maayayo nga ta mangkita kada tayo kas ladinanang nga maayayo di anak na ta agbalay gikin isaksakit na ti kakabsat na. Panunutin tayo daytoy makadomingo. Mano tinaparagsak ko. Hantay mo't ang han mo nga iposen ay jay Facebookan tadi kanto para mag. Ngam amerisem laengen mano tinatulungat. Mano tinakari na ti ayat.
Manumet ti na irurman, manumet ti na paspasaktam, manumet ti naupay gapuking ka. Kaiso na tinailangitan nga mga aywan kanya tayo, kitaan na, adda nga rod kada tayo. Iso nga rod da ti misyon tayo, mangiwaras ti ayak na. Datayo ko natay nga rod ka, datayo ti anak ti Diyos. Sika na bunyagan, datayo ti anak ti Kalamo dagay agkakabsat, ninanang maayayo no dagay agkakabsat, agsisin na ranay, isakit na ni kabsat na, tulungan na ni kabsat na, kasdi mo lakan niya tayo. No kuna tayo, datayo ti anak ti Diyos. Kas ano mo ti panakilangan mo, ti kabsat mo, tapno maayayo ni Apo Diyos. Data makadomingo, adda mano, malano nagkurang tata, bumawi kanto. No, bumawi ka, no, di kanto pa'y pumusay madamdama. Hindi tayo laam mo. Sa kanto lama bumawi no dandanin. Da kayo nga dananang napailaang, uri na taengang kayon, ayatin yon. Ipapati yon. Manula nga, kanito nga kadin na yon. Da kayo mga nanang, adda apuna, adda kuanan. Ipari na yon. Sayang day taakan iton. Awan tayton, pumusay tayton, kanuntong adda maparagsak mo, kanuntong adda maiparinam ti ayat ni Apo Diyos kadakwada kano nga maipari na tayo. Alaha po mothers di kada kay amin nga nanang ikararagan tayo mat dagitay nanang inna ang mabaybayan, adu dagitay inna ang mabaybayan nagsakit. Nagsakit nga kitaan nga very successful dagiti anak, nagmayat ti biagda, kompleto, awan makunam, ngam ginanang kahang nga matulungan, anya nga tamo ti ure agkabkabawon, anya nga tamo nga sakit na dayay niya. They did everything, tapno laeng mapag successful na ka, idisi ka ti naka-successfulan, kas ano mo ti treatment mo kadakwada. Ikararagan tayo dagitay medyo mabaybayan nga inna. Lauray amma ko natay mutan. Ikararagan tayo dagitay inna nga masulsulisog. Nga mangbaybay ay ti anak na. Dagitay mapukpukaw ti ayat da iti pamilyada. Kisabali ti ayatin na. Ikararagan tayo dagitay masulsulisog. Dagitay maagis struggle nga inna. Ado ti madip-depress. Nga inna nga mabaybayan laeng. No daduma ka gaputi ugali ti anak, gaputi panagbaybay ati anak, gaputi panagbaybay adi asawa, ado ti marigrigatan nga inna. Ikararagan tayo, tatata Mother's Day. Ado dagitay inna nga handan masurutan ti lubong da nga agpamilya. Isugar no daduma ka adda gumibap, panawan da, sino ti agsuffer, anak, pamilya. Iso ikararagan tatata Mother's Day, ikararagan tayo. Ikararagan tayo mo, dagitay struggling nga nanang nga uray marigrigatan, lumablaban. Gapot adda pamati dakin ni Apo Diyos. Ikararagan tayo mo, dagitay very responsible nga inna, nga talaga mo't nga itid da amin, para ti anak da. Iso nga tatata Mother's Day, alay talit tayo ni Apo Diyos kakabsat. Agbalin tayo ama kaayaw nga anak ti Diyos, inga nga to tayo. Agbalin tayo nga responsable kin ni kabsat tayo, iso ti pakayaywan na, dahil ad abalaygi. No naragsak ni nanang agbalaygi di anak, kas di magkanya tayo, naragsak mo ti Diyos, na nagbalaygi tayo mo, anya ti balaygi, no sino ti kaadwan ti maiwaras nga ayat. Dahil ti balaygi kin ni Apo Diyos, no sino ti kapupudnuan ti puso na nga agayat, dahil ti balaygi kin kuana, haan nga di kaadwan ti kwarta, haan nga di kaadwan ti adal. Money is nothing. Possession is nothing. Awan dagita. Position is nothing. No, ti pagsasaritaan, pamatikin biyag, relationship to pay mo ilaang. Iso nga ti balay gikin ni Apo Diyos, di kaadwan ti maiwaras nga ayat iti kabsat na. Daya ti kapapagan. Uri ka sanikwa, ayo aming nga sanikwa. Nagririri kayo nga agkakaaroba, agkakabsat kada awan mama ay na. Ala kakabsat,
Happy Mother's Day kadagiti amin nga mothers. Ti nailangitan nga ina tayo, ama tayo ti Diyos, agbalin tayo ang makaayo keng kuana, babaan ti panagayat, day ta ti balay nga ibagbagana.